uyu munsi rero kari agace ka kane ka Tour du Rwanda aho tugeze ku munsi wa kane, aho noneho kuri uyu munsi ari ibintu bidasanzwe, aho ku isaha y'isa sita n'umunota umwe Thomas Boni wa Toto Energies ariwe watsinze agace ka kane k'iyi Tour du Rwanda, aho uyu Mufaransa Boni Thomas ukinira Toto Energies yegukanye agace ka kane k'iyi Tour du Rwanda 2023 kahagurukiye i Musanze kerekeza Karongi ku ntera birometero 138 n'ibice bitatu nyuma yo gukoresha amasaha 3 iminota 19 ndetse n'amasegonda 23 gusa. Hanyuma rero umukinnyi w'Umufaransa yavuye mu gikundi aho yasize abandi mu birometero 20 bya nyuma, aho yasatiriye abari imbere akaza guhiga uyu bari bakurikiranye ariwe Mark wa Bolton Equities ndetse wanabaye uwa kabiri. Rero ushobora kwibaza ati se Ethan wabaye wa mbere ku gace ka mbere akaba n'uwa kabiri ku gace ka kabiri, ku munsi wa gatatu bakaza kumwegezayo umusore Henoke rwose yamwegejeyo, aho rero uyu Ethan wari waraye uwa mbere muri twa duce twose maze kuvuga. Uyu munsi rero uyu Ethan wabaye uwa mbere muri twa duce tubiri twose twabanje yaje ari uwa kane, aho yasizwe amasegonda 7 azi nyuma ya Mateo wa Toto Energies. Ikipe ya Toto Energies ni ikipe imaze kwitwara neza cyane, aho we yasizweho amasegonda 5. Uyu musore rero Thomas afite imyaka 24 niwe wahise yambara umwenda w'umuhondo rwose, aho ku munsi w'ejo wari wambawe n'umusore witwa rwose Enoch. Uyu munsi rero Thomas akaba ari we wegukanye uyu mwambaro w'umuhondo, aho ku munsi w'ejo bizaba bidasanzwe, aho bizaba bikomeye mu kuntu. Hanyuma rero tuzatugeze ku munsi wa gatanu, aho ushobora kwibaza ati ko nta munyarwanda n'umwe ndumva. Aha rero umunyarwanda ukinira Bike Aid yo mu Mudage ariwe Muhoza Eric yongeye kuba rero umunyarwanda witwaye neza uyu munsi, aba wa 12 aho yasizwe amasegonda 31 kuko yaje mu gikundi cyarimo abandi barenga 20 gutyo 25. Hanyuma rero wa mwongereza wacu Chris ukinira Israel yahisaza ku mwanya wa 33 aho yasizweho amasegonda 37 yonyine. Uyu rero Muhoza Eric aracyari ku mwanya wa 11 aho arushwa amasegonda 31, mu gihe wa mwongereza Chris arushwa umunota umwe n'amasegonda 8 gusa. Abakinnyi 41 nibo basoje iri siganwa ryabaye kuri uyu munsi, aho rero hari abagiye bavamo ku buryo butunguranye. Hanyuma rero iyo Tour du Rwanda 2023 ikazakomeza ku munsi w'ejo kuwa kane tariki ya 23 Gashyantare, ahazakinwa agace ka gatanu kazagurikira Rusizi kerekeza Rubavu ku ntera birometero 195 Hanyuma rero hari uko abakinnyi bagiye babahemba, ni ibintu bidasanzwe. Umukinnyi wari wambaye maillot jaune yahembwe na Visit Rwanda ariwe Thomas, uriya wabaye wa mbere rwose. Hanyuma rero umukinnyi wahize abandi mu guterera imisozi akaba yahembwe na Koje Bank ariwe Olivier Marc. Hanyuma rero umukinnyi muto witwaye neza yahembwe na Prime Assurance ariwe Junior wo muri Sude Quick High muri la kipe rwose ikinamo uriya musore Ethan. Hanyuma rero umukinnyi wahize abandi muri Split yahembwe na SP akaba ariwe James wa Borto Equities. Hanyuma rero umukinnyi wegukanye agace ka Musanze Karongi akaba ariwe Thomas Boni wa Toto Energies, ndetse umunyarwanda mwiza nta wundi ni Muhoza Eric wa Bike Aid iriya kipe yo mu Budage. Hanyuma rero hano hari umunyafurika mwiza wahembwe na Rwanda ariwe Henoke ejo wegukanye rwose agace ka gatatu k'Itour du Rwanda. Hanyuma rero umukinnyi wahatanye kurusha abandi yahembwe na Horizon Express no umunya Eritrea. Aha nahembwe umukinnyi wayoboye abandi rero aho yasize abandi igihe kirekire, nta wundi rero yahembwe na Bella Flowers ariwe Mark wa Bolton Equities. Hanyuma rero ikipe y'umunsi rero yo yahembwe na Inyange Industries, na yindi rero nkuko rero yabivuze ni Toto Energies. Ngaye nguko rero ibya Tour du Rwanda 2023 uko bihagaze, uko byifashe ku gace kayo ka kane, tuzarebere hamwe agace ka gatanu uko bizaba byifashe.